Ayo mabar di, pengen tani sahur. Ayo. Iku serang. Serang. Itrate. Kalah barang. Duh, mosone iku lho. Lah yo iku mosone megeno. Ayo gak balik jam piro sih? Waduh, jam setengah 3. Ayo balik warene sahur. Ayo. Ayo balik. Balik. Atau balik saya. Oke. Datang ya warga, mari sahur, mangkak piring, sambil lagi. Mana? Mari ini subuhan. Untuk saya. Super. Terlina aja, nanggung nih. Belum nangis yang ini. Jadi, berapa ada 1.000 nih? Halo, apa kan? Nani kon? Aku sih turu tas, buat telepon kakak sama teleponmu. Oh, wis berane karo aku. Dari bonus tangi ya ini. Aku sih turu man, ono apa? Wis ae tulen. Sumpah kano matok. Mbok tenan ah sumpah gawe. Saya nang tulene. Bungu tulen-tulen nandi ini. Sumpah tenan awak ini mah. Lewo soal ini. Oh iya Rinio, aku tak raup sih. Oke, OTW bosku. Gas. Oh, isu ayo lagi tuh hari ini. Jam piro sih? Anjir yang ini. Apa ya? Main. Dulu. Suara. Ya sekta lawan tas mari kabi lo. Kita nanti, karo, botol nih. Bakal ngecak tulen karo tujuane. Mangan iki aku ngecak kon nek noro tujuane iki. Saya tinggal ramai. Saya kira baik.
Oh iya saya tadi punya arek di kanan ya Om. Astagfirullah, sopo iki Jan? Halo. Halo Mas. Nondi. Ini di orang santai nih. Oh ya wes, OTW. Yo, oke. Goblok iki rek. Ah, wong sing ngaco motor gak buat melek. Mas. Mas. Ya, oke. Waduh, ngegame tok Sam. Biasa ngomong. Lu ngarep ngetok raimu. Ono perlu prek. Aku nang komen dicari nih ta, Mas. Payah. Apa ini gimana? Kosoan, ya kan ada kegiatan. Masa memang telu-teluan ini? Iku. Nah, iki ketepanan arek iku nih. Halo, Pak De. Loh. Dendi, ini anak udah. Ya wis mari tak susul. Iki ono arek yang di omah. Oh ya wis nanda. Bentar, panas iki. Ya wis, tenan yo. Tak marani kancaku mang yo. Oke, siap. Ada apa, Pak Bos? Cari namamu. Oh, trek ini. Siluman ini balik lagi kalau dimite. Iya, Le. Dia cekelan, Le. Potane. Bodang. Jus kayu enggak? Ana omah. Iya. Apa nih? Tahu mami. Goblok. Oh iya. lagi. Loh, Assalamualaikum. panas lu. Yang aduh, yang panas ini enaknya mesti manis dulu. Ande. Tapi enak iki, Le. Gue bisa dong. Lah yo. Enak ini. Ayo wis. Ayo. Kakak lo mokel. Puasa pertama dia mokel. Mohon Oma, bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Balik kan? Masa orang bisa mokel? Oh, lo cuma kalau mokel aja. Allah itu tidak suka, bro. Jangan payah. Bukan mokal mokel aja. Sik. Omongane kok memang koyo ono bener pisan, Le. Pegang lah. Enggak, Le. Iya, mati mati kekeringan. Wis ayo. Ayo. Loh, apa nih? Nolong. Terus lagi sih, Le. Gerowong dirasani tonggo. Wis. Wis aman. Aman iki koyo wis ae. Mesti tak cukup sih. Pelu. Kasih sih.
panas ini. Duh, lapar ini Grek. Panas mana? Oke, enak ini. Kita pilih. On mangla angin golek pene-penean. Kelopo pernah no dukur le. Anjir gak iso le. Kono goang le kon menek le. Mangsa iki le. Wis kok pedes pinter yo le. Ayo, wis. Wah, weh, rene yo. Ora arep iso mokel wae. Apa, Mas? Rene le lombo kene le. Duh, ora apa le? Le, enggak lali. Ngelak le. Lapo ya ini? Aku dece le. Jalan aku. Tembok kelopo ayo apa ayo. Aduh le, berdosa kamu ya. Gak apa-apa le. Masa kon gak ngelak le? Yo ngelak le. Ya wis ayo, gak usah kesuwen. Ket mangenteni kaso sing meneh iki aku begi. Apa? Ayo. Tadi korban aku ya. Wis ayo kah? Ayo. 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 Ayo Lina le. Berjawab. Apa arek tadi? Kok itu mokel salah puasa pertama. Kok ngomong mana-mana yo. Main rapi. Mandeng. Mandi amule. Anu opo? Ono cerete lho. Anu opo? Aduh wis gak usah ngapusi kok lah cerete kok. Ndi kan. Wis gak usah alasan. Ini lho rek, seburuk apapun halamanmu sebelumnya, langkahmu hanyalah masa depan, tugasmu hanya satu, menjadi lebih baik, bukan kembali seperti dulu lagi. Dan awakmu biyen iya betul mokel-mokel. Saiki boyo wis tuwek mambu lemang ngene koyo mate. Pas pikiran din mokel. Kon ditempeleng Israel kapok kon. Habis. Sik. Ngomong aku berarek niate mokel. Masa iya pas aku diterima maneh? Nanti. Seru-serusanya seorang hamba. Jika ia kembali bersujud kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Paham ora sih? Mas gede kabeh kok. Lho ya, aku tak lewang-lewang di kono. Bubar kok. Kon te melo yo omongane wong iku. Sambil makani. Kak melokani ngomong ke ae. Ayo. Wis kak, muni ate mokel yo mokel ae. Wis ae. Timbang mati. Le, sak wong le. Ayo mokel tenan yo. 10 le, 10. Apa poin ya? Ono kele 10 yo. Ayo le. Iya. Nah, di HP gue yo. Steril lagi. Ono ae. Duh, anjir kayak Amazon yang ini iki. Oh, ini keren.